Nalor ki jing ai ji kai bantip ya ka tho ka pule bat sam ya ki jing nang jing start lengba ki len nong kon. Ki board ni school jonga Little Star English School lai podingan kila penlong ya ka annual school week menta ka snem ha ka sin penlong ka basan. Ya kini school week on beteng ban penlong hang ni ka teo baro shi teo bat ka balas dang menta ka sngi ha ka bau MDC ka thany uba kenjo lang rangtong. Ubabat ro kumu deputy chairman ke KHADC ulawan ban saki kumu kongsan ban pli perdaya ka annual school week jok school. Hagini kesengis sedang, lapan long ya kato kane gijing lekai naga bentagi kena skol, bad hagu juga por, kum gijing pun semua tenat yiki kena skol, UMDC rengkat bad kiri orang ba, kibalawan poi hagini gijing lang peli perdaya ke school week, kilai sim bentalang hagijing lekai rak balon dak ba penia daiman. Hagini ke school week jonga Little Star English School, lapan long ru ya ke exhibition jonga school, hag bagi kena skol, kilawan rak dak gijing sena baper kat kum gijing batai jonga subject science. Nalor UMDC balon poi kum kongsan, laidon lang ru ka kong marbina nongrang ka badi headmistress jong school, kirang ba nong ilam na kathan, ki kimi ki kpa jong ki kena school, lembat ki wei. Berok di mentakum ni nga penbena bagian ke 5th annual school week jong ke Little Star English Secondary School lai poringan la pli menta.